Okay, I was not yet as I said on the GH Live Studios. Asante Kotoko top 4 performance. Eguso A2 dry. You hope you said Bibia bet me I crabber na and MSC now. So honestly, your first game there was quite and Sibu so a year man die. In fact, I be kakra. But Nina Mono, your Pem acquired him your next game, you're in Lions. Yere tata so adombe dwumya eda echena enti emunchemu nyina no yede betuja but ye wo ye contributor ba ko a wo share na adwen with regards to Asante Kotoko nsem ho crop ya Asante Kotoko chitani kase ba ko Lome Togo na oso wa adwenkyere bi efa Kotoko ho asem bi ka se owura Zito etie data echecha bibi abako de Yankopon adom ene mo mpa ibonti nyame adom me ho ye boko. Nice one. Ebre ni honti we dey monitor na yenko Kotoko yebo boboko gold stars ye lusu 2-1. Wo se wo asem ka wadama ene edimrika ya behia we ye ni nkomo. Yo me da se ene wakwanya a odi ama mi de dika me chia santeman se me chia obi a se ade kase ato ye asem kase ato ye no Yankopon na enhye ye din e wa santeman. Yo me da se Na Togo boko dey se Togo boko. What da so lomi ho na? Oh ehwa na me wo sisi e ehwa na me gine. Ebi a we first time obi hwe ya bodi mra omuhu ene wachi kwan kakra na yentie wanu asem. Me din de kotoko din de ye kotoko bekumi e okuma se santase yeah baby a me free a ye wo me asante achimba nso and ntie no de ase dodo na mo beti me nka de asante achimba nso kuma na e ka sei Okay kotoko supporter yeah sanete yo ye make an say me pacho enkoma ye mpanimfo a mudi anim ewo yagudie agokansie yi mu me kakra bi sre na me sre kan se se ye pegya ye homene so minim se omo ye adwuma no bet omo tonko so ensam pegyam esan se okun ye kokọ ye nim ye nkonko ye chi ade ba ko kakra ha me se antina me anwumle mi ne mo kasa ni se ye kan se nka last season sen ka ye energy league according to sana ye nyina da ya no am crofo keka okay eno de atwam na say nipa na ogi league na nka wo se nka wo na obegi league na finish eno no je ye nka nye wonti menye oba ekumasi ye share no ye kon ho ene ne ko board draw that draw na ye think ye share so manyi te say no ye free ho kra ye nyina ya ko neutral ground na ye ko chi aye no performance akotoko show ye no eno nkyere se wo se nka obegi league na finish esan se last week no your coach etito nsem okaka nsem bi say like one was say as a tournament na bonebo na aboyebo impromptu at the same time the ground no nye but according to no say team ni mienu nyina ehia ye no omo nyina tournament no impromptu no na field na enye no so ni nyina so omo nyina sa field na so no omo nyina ya omo de esi akan etime de pa chew say ya papa Zito so tiemia ompeja na dwumani ompejam efiri soro ho nyina ye mpanifo ni nyina besi ye players so besi adwumayefo edi kotokwachi nyina no obi ampeja na dwuma wo yirim okay because ye kokọ ye nim cha na me meka eni kwase ye ka se edin dada na ya gi ato ho no mo 80s ni 70s no sa edin na ho ne yete na ade na ye mpedin ka sa edin no eti me pa chew because unu opponent bi ba behia ono so ye na ho boa eno na mitie wo ayi bi na Nigeria fo ye no mba behia kwala fo ye no mba behia so hwe kwala fo se da o ma ho boa o mo ye na hwe ye so ho boa ye ya do so obi agine ho di na ogi wo die no edu ba bi a edi no so kanto ankanya stanka unu bi kohia anka yenka se yenkopa ni video bi ne yenhwe na ye hu se de o mo so no o mo modern bote enti wo so de wo ye no no so tie wo enti ona wo so ye se wo so tie ye se wo so ho boa na mu ye hye me pa chew wo de eja wo se ne wo se ebre ni ho no mu nti no kakra de ha me na America e na ma de aba na enti yare Lions no what expectations ne say na yankwe anu oh ye ne ya lion on say
ne ye bebo President Cup no make which re wo say Kotoko ne house bibia ye wo sisi head to head eni kwa say ye ka say ye ne house e kobo na prediction ti say ana e say ye ka say ko house enti sisi a me ne o ka say de obusa me say ye ne House of Lion no e say Kotoko ka say o ko House of Lion enti top 4 where bet me age no dear I just watching a ball no ye bo wie okay yeah all right any a chance e bo wi say di nto nkomo free Lomeo me pa che yo me wo ha no ho pa me de bia me follow mu ase la be say 2 weeks or 3 weeks no ase mo te ko kakra me tu kan kakra ya ko ya 1 to 1 aha yeah me de me follow me follow numero no pa bia me de tem bia nice job because akasa me born na me so ja ya ade a no ho ma me de chiche me we into ese Zito man ho mene so yes yes Zito man ho me so because born Zito do fa ne say a tough for ne hu hia kotoko but still but ya me di free asema me di free ba bia me di free benetio eye yantimi anye league no ene ye je MTN you know FA Cup no de ko Africa no correct uchi FA Cup wie no ena obeje President Cup etu obeje President Cup wie no ena okwaje the say Toyota Cup okwaje Toyota Cup waba no ene ye say yeman yi mo so ye besa about top 4 ye free top 4 na ye ko champions of champions eti eye say wo team na wani abere say wo pese oye bibi e de to ade e da ho obeto ye no eye say sa nyama ni nyina wo team achieve no correct esa utimi achieve because so wanya ne sa dia photos de dem a ene na wo no kana wo ka senka wo na betima je league no ade ene ya dance senka wo betima je league no mato asepa into the young hope for the best echna every game na e be bon komo why me pache you all right thank you so much me das me chia santiman nyina okay all right Kotoko chite any obesi e wo Lomé Togo and I no adwenkyerɛ kwan so wakyɛ na adwen but your information kakra mpiu say nyame boa game e betodwa na Kotoko said the boy against Biboko I friends Gold Stars elisu 2 goals to 1 no e mo anim sem munim kwan kra fa so bae but your set record straight e wo mbaransa na no ye hu say Kotoko edi Accra Lion center back achi Musa Hamzata achi center back bi or Accra Lions friend say Musa Hamzata Kotoko ya te se omuni ni di nkomo mo me anya panic buying bia na center backs na dos sa ansu na ahwe na chi no abakotuma ansu ntinko aye koto center back mpanyimfo me shramo we die asama amate e na me nso me kira ma adwen kakra fa ho yenya ne sa yenya panic buying bia ntubo match ba ko bia luso abeto player and ya tena one player ho na wa lead name saa no no so name a enti saa wa lead name no ne su player be nko ano ye exceptional as akwa ye didi na chi saa moda so mpanyimfo moda so di saa boy we achi wa lead name onimbo bobia amro so let's be frank enti saa wa lead name na ma waste time ho ye wa lead name so players be bre o team no mu a ko Zito ato o mu di atena bench a nyese bench for na akra mo man dress tu saa ko fap boy ya betena ho radio for nan fufu was akofa na ba be kan team no me the name and asem no kra me kan bi but Hamza Tana asem na American where center back I think he was a guy akofa no Freeport City or a blow a fit e mo bia kan just we pra where fit a blow e wo ho of a nra ball to net yo ho Zakaria Fuseni ho Samba ho yes I got ma husamu di boy bi achi Musa Hamzata or a center back at the team my friend is Accra Lions Mishamo pa setisa mummy ni sentisa mummy na you movie on ma who said source be I can say idia kwada with all due respect mummy panic buying bia any unnecessary bia Mishamo yes Mishamo pa inti movie on na say se bia
John Entry be experience be near the back home when you more back could be a me my drink through me cause me the best I drink also the here shall I drink fine yeah Mr. Moi na of a campus talking no Dawson kwame there be asking me count talking no Dawson kwame we dey fan ko ba Africa o mi say we ya o togia na de ba ku bi atunti na kia no atum pre-season ti mo ye na ye ya na ya kan kama na ya dwedwe ho me show talking no nkofo number 9 omo rane omo yese nti kwame talking ne de to talking or pitch ne so why be you talking or pitch ne so it mean mpanyufo aka be 2 days na window ya close no me there 2-3 days there sa John Ntwene move no na nka mutimi twen bo sibo so a na nka any the experience aba be ka nkofo e wani mo ne kwame talking na John so bam na ne donzo mu ne abeta mu amuni we mu bobi free wins ne animu a na nka ne bibia e kama nti mu di nkoma ho na mu nimfa na Neymar ne de won so players be brimpo mu dress omo shata Jesse emobo ni bi omo te stance Neymar ne de onye exceptional bia timpanyufo eyemasumu a we de ani bro soja nti e cheche ya adwen na ya mama hu se Neymar no on hyeda enya yi bia moroso ewo mu hyamu a teams ne yes signings pa be a pragmatic signings wo ko hwe nom samates nom players o mo sign wo mo enyasem kuma wo ko hwe Nations FC wo mo makofa nkrofo bi chese nyasem kuma mo makotoko de na motene nkwa anya te se de kotoko nkwa na ai sign to nkofo ai good signings aduana for ai good signings of Zito we dey me wie top 4 ya e na me di me general assessment beba of Zito wie top 4 na anti we tita for mu nya botre na yenmoa and support pre-season de bibia esi bibia nhyeda nsi ye mu nya botre kakra na me gidi sem repa beba ana say top 4 yi kra no nkunim ye behu emehu top 4 na boa ebe me ehu ye team ni ye na coach na wadaroma to niema yie o ye adwuma but o de to ni ehu se de niema esi ko try niema ho do tactics no nyina na ye kuhia Kwara United no league ni hyase no ni ade a bibia tumi aye nkunimdie nti we die se eyampase esaka akofa another center back which this source equita me it does not lie in can trust in intro na se esaka akofa ye kopa another center back say Hamza Tabi free Hamza Tabi or Accra Lions Mr. Mumi ntwaso ehun hia mato na Dawson dodo yenye team sa center back say obey num sia we don't need any another center back no ni mo ho na nkofo kutachini ya isi omo so toge no na se ebinya ba ku bi experience no kwa nya obi a se John Ntwene beche dia fine ama ya monitor ya ni mfa nhihye na emayi me de me madwen kire kakra ni mi gina sansam na issues ahodo a ekoso e de tudwa no sa walid Neymar na mo sane na hia nne no e na di nkomo akeken kan sam ni ade a mo de boy ne kwa ba team na ma issues a city me na make a mo pa mo me mo de to sa walid Neymar na mo jejene so no or the trouble be by team nim dey mo be ka so me kan me nya prophet of doom but or the issue be by team nim Crawford players be breed to say kotoko be ba and na ho hwen Crawford Manchester United player no nya wadwon so be ba o mu ma me convince o no nti player bi a fi o mo sign ye bia a player or you willing to don the shirt a Manchester United shirt team almost Champions League team a won na last year ba ni nyina mu no omo try scout omo players players near willing to join the project. It is a name we into abusia we dey be saba ma menya next episode na yam for super stories na aka ni na no ento amoso na to me bia na aden na ejina it is a superstar bi name amini as o hwe video ya me ni bibia tia as a brother but omode monente
and also in chain a mo Philipia yakofania and dan coach is wa man atade anje you. Ko Zito ye expect say against Lions no dey Roma. Me hu nsa no. Ablom praye uprama no hoto no. Me hu nsa no yi. So obi bofon obi ye nneema bi a so sua de na obesua di la no sua de na yakua ni because pre-season other players new opportunity to exhibit their talent. Roma coach into me hu na enya super 11 with a little bit bench we ba be room asesa na hu se kotoko lineup ni na nyame boa Kwara United me na hia me yemo ni ntimi qualify football no ani at once be bia no echese e bia itimi ne Kwara ba yentimi ne work for mo ti mumia prepare ho towards that for na yenya ya lose one match nti yese Hamza ta center back edema Accra Lions ye ni negotiate come on. Why this panic buying? What is so different at this guy? We have a very good youngsters on Bobo center backs to team. Mr. Pennyfo. At Tarotane, you have to be able to 3-4 days arcade. Say a very superstar be our super Nobel augmented. Your nimu they are fine. Whom your man you know boy and Nicky mum man and ye. Yama equal opportunity to all the players. Near Shaibu no 2 our boy. She 2 our boy. And you coach said you are much equal opportunity. Oh, number 2 on my equal opportunity. Position growth touching here at the boss. When you are Kwampuko, Boka Crane and far of a man metinary. Kwampuko Kotoko Nitiana Canyon Nitiaeka. Obertogi or pitch and so the any brabetinary no be me ball. And no be Kenyan or bow on your offside. Na striker Germany about 10 against 11 there. I say how you know. Trimude board there yam bobi mo. Don't zo ibe mi so hu. O hwe na yi kakra utimu se nin cash no. It was nice. Enti abusia pre-season ye nyina nya abotre. Na yenhwe coach. Ba coach may nya hope e wo mu. Coach Karim Zito may nya hope e wo mu. Me nya hope we mu. Nya fe na be gina chiri na ne opponent coaches abestres ro yenka se ko two blow so but ma nya hope e wo mu. Hey, Morino player there obo wata obe you free instant wa mo hu de ko na de mo de maye no ho ayi orthodox style of coaching there offer MYO ntimi meta wa chi pa so be ye adwuma meta wa chi mini anum central phone so mo bet ya mo bet responsibly ehun say ye nua ba ku to ansu ja fine ansu a ball. I mean, he was a little bit and not ball and rich ball no there. It was something. Now, young fan say a little bit bad day. It not make us a coach and yet super. Now, Bibi Sano next game. Why man not see for a tree? Now Zakaria Jinamo ball a blow up to me a ball. So na Bibi to me a camera. Rather than say, let's try all the players because it's your mocha. This is the right time to try them, not during the season, you know. And you second practice. I share no. But this is the time. Say tough one and yes, it was where we are. Mommy and Rennie was where, but mommy and young for so people top 4 coach. My young Mujidi. My young Mujidi. I believe in you. Me Judy. Intimidian and training BCS. The are no see 2 and Sudano. Which means a betty or game so. Now I'm better responsibly. It's a job for any and me but chairman. Na ansu so o ya offer bro. Me so me kan kakra cho me kan bi a chen kofo e kan bi cho me so me kan kakra tu. O ya offer. Mistakes or bone mu do no on what correct ma. Yes I na pon akam ye training and am ka bi che player go tie aboa no. O hwe na ball no wasa na wonya ade wo fan bi akam ye training. Enye normal time na liba training na ese wo ba. Aboba che. And na the way o clearance cross here clumsy. Minia, why? Nyabotre na hwe ho no. On see akwa yin so kwa ya low penalty bi. Esa Africa ba mi nya penalty wa we atiaye. The way I see two na bam boom bam bam no. Ukonya referee ba boni bi a ho yes o beje penalty set. Nti to na rough. We nya e ho park na first na mo bon ba atibam no. Aha no de ja nyabotre why minia. Ne ta mochi na monya
na bibia enye krabehwe nti yeba na the exclusive dewa ni nyina no stay glue and to us from anti coach Karim Zito all that we are asking ye nua ba konso Togo lomi ene etene nka ono so ede kakra atuja ede ama ye ewo honom yera se so ahwe